Difu mentila rong marjong along mesening samjin me rong ker karkli ke pachun. Puta Karbi Baptist Association Centenary Jubilee alon ang bongpen kipajut. Doldoli waling disa train kateroy ahor ihum auto rickshaw phan satap dia train ketong. Karbi prime time along penili Vilbon Groupie non beer tang ton pen arject ha Difu Council Colony along thang ni phai phori ada porpai nar keba porpen ninkan wangson thak thaksi pininkan le thota thanthili karkli mate rongker karkli pangcheng ponsi measurement ke pachun pon beer tang nilitum kat ni sapherang ke pen beer tang napale Different Supi Council Colony along ta aning kan wanga son thak thaksi pining kan ta kadu kawi rong si tang ka chirungsi rongker arklidun hempu mukrang rasinja inglong kiria than pen chenglok pregjama thana phanta chepame pon lopusi thon sing teron pen nang pachini dun la pen kadu kawi karklita vumut mokan mesen pota pachini ponthu yo nikan sek nikan ajang khan pusili tumla e rong siru busi tangka maha siru an si tumla rong kerong op thoklo dirlo asira so ke thok op thak ni tumla dak Council Colony ke dak ke kai anikan wang song si la hempu mukrang la senja nong kiri athan la pen di po athan pen la murti itum ke la son sisi itum ke anikan wang ta la puson si di thoi ya lo asira dam ta sengkan pen son thaksi ini de tum la sek busi rong si pen itum la tangka maha tining masi asi thok lo dirlo la pen hempu na ta rumut mukan ta misen handu ta mipet na pen inong kiri athan ta misen di po athan ta misen na pen la inong murti na da bangta Mutai di tanah kalau mutai nabang mutai lah akan bangke isi bangke pagi dia lo masih di tanah ni ke lepas tu. Halapu Difu Agriculture Colony along takiram tangan ingkana son an thak thaksi piningkan thang ni phai pho arni mesen pen rongker arklidun Agriculture Colony rongker Committee amaipu Darvison teron pen ki pachini pona tengke piningkaran rongker karkliningkan phoan pleng tang lo pusi pachini lapen rongker karkli gumut mukan mesen pota pachini ponthu do pensi ni chúng ta cô ta isi rong này pu rong seng đó ta là rong parong amen lo ni wi thang jung jung se gang lo pen la so rong ke long ka ni jum la pu da dong pen dilip teron pu bang thom ching wai si so rong ke cheng pen pin anda pachun ni lo pen contribution ni sistem department unda pido pen ke adu la bang so tum la department tuman ta nachi ta do pen pining bang ke deputy chairman bang nasirap lo Dia letom tak met koloni, Aisyah letom tak isi rongker komiti form bit lo, lape so arongker komiti long bang ke amai pu ke lagi milih tambah milih lo, Dardon sing timo, lape so arongker long mai pu milih lo, lape cun bang tambah cun bang tambah cun tambah drip sing teron lo, cun bang ke Apen coki cuci aron ke lekunta aleng aron kinang pojo si so ke rong sa kinang so si rong sa so pang galak pulang le temen ke di kompang lo masa militum 2016 aning kampen indeng si penat ke non kini aning deng tiga cok lo la pen indeng kli katok kli cuci anta tum cerap diri mendeng gote ofisa apen dang la tum kulini doa la pen tu pangko tanah serap tu nalo, tanah putih bang sampai KFA sampai Karbi satu ki asong sampai tinggi kita serap tu nalo. Ini tu mendak lah kulini lah, kami lah orang berong tak, nah tu tu antar orang saya tu tu sih, itu pilih, mungkin pilih mate batai pilih antar itu pilih cuma pamir so cek kondong lo. Difu mentila rong marjong men sing di so rong along thang ni phai phorni aning kan wanga son thak thaksi piningkan le thota rongker karkli duna birta kat ni sa hemalong birta nangle Karbi ang long angkang prekja mahawar long rongker kaklia son thak thaksi piningkan le thota Difu mentila rong marjong mensing ti so arong arup ke messenger phan rongker kakli dun piningkan rongker kakli mate arnam arni pen kachipa me mesen pusi rong marjong arong achun bang moja sing ti so la pen rong amekar atum kat news apherang ke atum kahumrita mahot pachini dun secretary nili hello dasaning kan wang samen nilisi akisar mensing ti so chiwa yui pen nilisi chipari ti dun bom lo kempi dun bom lo dam bom lo la song si me bom dam bom lo Difu mentila la pe polytechnic area ni tum rong marjong along aning kan wang son nilitum ladak rong ke rong ok chiklem
along stame ni tum la don pharo rat tame mane ni tum ining siwet pen si chingri chingdon pen sianing kan wang tan tum pachun pon bom lo la pen pining thuai phis si tame pining thule thot tan ni tum wukan wumut dak di hempu mokrang ra singya wu same par et la pen rongang long wu tame par e pame bi ta chingto pame hanwe ta chingto la pen la ni tum kaching honnai than nanam inglong ki sar thuai phis tame wukan ta par e pame la pen hanwe ta chingto la pen ni tum dipu than anam phantan ni tum che sai pon la ta lang li wukan ta par e pame la pen hanwe ta chingto pame la si son nang thak si la ni tum la so than na long ka par lo pon kacar kli pona se yang stame bukan umut pini mesen la sini litum anikan wanga teng mathadam polotang te pining ningkan isiang bong ke nilitum choklem chudam tame eprani mut tame nilitum akatora bangke komji pu bang nilitum chimat hadap thang rilang pusi ningkan kimi I rong rup kache pame rong ke rong op keche sai si tum swallow tum ta kache pang rum lo la pensi dadak arong alon pu kacipi pen kening kan wang phak ta arong alon aphan pusi rong ke rong op ke pirdap pirchung than thili anam ipu inglong kiri inglong kes ke hai aphan kachor dom ani ke rong op si aphan ke pini ke tum karbi hak khai ke haku pen ke lapulo alam bang ke hon ik hon onlong le apot puamasi ni tum kaching room arni lo pini ke I rong aphan ana machardom rong ker ke klem nang yi ke dam nang yi ke chu ke yun ke che tang thek ke la so ahut arni cholo ningkan mang phak ke chokle me chodam e ok aprana pansi ka char dom Puta Karbi Baptist Association ningkan pharo ke playing ma centenary jubilee West Karbi Anglong Mission Center Hamrana long kidam tang thang thang ni phai ICR ni pen pangcheng ponsi thang thang ni phai ke thom arnian ki pajut pona birta nilitum katni saphenagi hundor kro hamran ben birta na pali ada por phai sir cap apor pensi jamek pangcheng ponlo PKP dun mai phu bharat tong bi ben mai japan phu ponsi God's faithfulness and his salvation path pialam the Council of Baptist Churches Northeast India achun bang Reverend Dr. Solomon Rock di pensi kachitong dun arak to ana phanta than pa jermi pon Aritiri hini ramini thom ke papor pen jutang ake kan ajai me Karbi Anglong Dunamas Council yang rup sing peron pen phu ponsi perjama kiluna ke kat tapaklang pon PKPA pen labuson khai jutang ka chikhon ke theklong ajong AM group sing peron pen ningkang samalam thi chepaklang lasi suri hini ra krisut kep aning kanang bong PKPA phan panong si Karbia pinteng la pen cheng ichor kipi ponjia phan chechak te kang an parta PKPA kaduk kawe longri ke thoma hawar amai phanta jutang ke kan la pen ke thet ke theng asike pi ponji pata mai long ning ching Arikasa porphai pho porpen jubilee kijutsia kardong amai PKB amai pujoy sing rong hang pen mai chipham phupon si Reverend Junecho Thingu Assistant Professor Baptist Theological College Futsero pen amithang munit aphan arna makang khon palam the than bajermi pon Pendeng sumpo lo elamat kilo elang la pen elamat ki gadre totli plonte sia khai long ba ke to theta khai pu utara isi petlang long an thegela lo kasi non gele tum katuri asang denglong posita jala sa deng pota dutang methai dutang non son asang deng ki pipon bar ke klem pon ke patte pon ki pipon ko labang ke tengsi dito PKB president mada maipu kai pasi laban jurulo alali tumlong alali long jaratun ake thege ding te Namaram Sopor Pan Birta Mo Interponic Sina. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair forming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc.
For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Karbi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Karbi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Karbi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people tadbir talong bangthulo. Chinthong MEC ki parlo apar Chinthong umla pher pathwa klamalong Assam Sarkar pen sika Kutik Kepatan Kapen Auditorium Hall, Indoor Stadium, Gallery Lapen, Open Stage Hai Huinon Malop Kikim Kerang, Patang Dab Japan, Pura Sai Kam Atumdo de Sang Sepen Sai Ki Klempon Mom Birtan Hejong, Perang Kepen Birtan Pale. Chinthong constituency along non malom Kikim Kerang Pon Bom Kepatua Dim, Kepatu Kelangapan Gallery, Indoor Stadium Hai Hui Jongsi, Tanglo te Chinthong Riswe Ejang Atumta Asonason Kepatua Dim Varsai Longpo. Lapen Prekjam Kepatua Son, Ketega Bang Pubang Piatum Anse Kepatu, Ahin Kepaprang Dun Japa, Chesik Longpo Posi Chinthong Riswe Ejang Atum, Chitan Rinti. Chinthong Hawara Long Lapuson Kating Tur Amo, Kiban Tegajok, Chinthong constituency MEC Mate Karbi Anglong Tonamas Council EM, Pudibrong Piapanta, Ratatumpen, Kachuru Alam Tepa Jerpon. Bang Swasai Kimisenja Pan Chinthong Hawara Rata Arpudupta, Ongdung Ratatum Chitan Rinti. Bitung Rengthama constituency, Dongkamukam Town Committee Chairman Bari Mahem, Thang ni Pai Po Arni, Chudun Mate Arnam Kithe Kar Klialong, Karbi Anglong Tonamas Council, CEM Tuliram Rong Hang Kachitong Luna Birta, Perang Kepen Birta Napali. Dongkamukam Town Committee Chairman Bari Mahem Chojun Mate Arnam Kithe Kar Klialong, Karbi Anglong Tonamas Council, CEM Tuliram Rong Hang, CEM Achor Kacheteron P, EM Mongol Singh Timu, Dongkamukam Town Committee Chairman Telis Ram Rong Hang, Ward Commissioner Serlong Kibe, Lapen Jitu Te Rangatum Chetong Dunsi, RDP Dun.
Difu railway station pen Thansuri railway station ang bong thang ni phai phorni doluli waling di salong ihum auto rickshaw pan ahiring tangrak pen train ke tong biota pherang ke pen biota na pale Doldoli Washington po di malong ihum auto rickshaw pan sa top dia train ahiring tangrak pen ke tong biota kachini dun ateng ke ihum auto rickshaw AS097139 railway kataroya hor men pahat pet jeep po mat ching thanglong Kupal kemi labang sa auto rickshaw arlo along majuta kachithap dun abang ve auto rickshaw katiwara bang kanphi kiton kelang asai khetun katiwara bang phophan drui bomlang Karbi prime time biota bang kelapan skang ton maniklo dumi thakme krubang thut